Rusija je spremna na prekid odnosa sa Europskom unijom ukoliko Brisel uvede sankcije koje će stvoriti rizik za osetljive sfere ekonomije, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Naše polazište je da smo spremni na taj korak u slučaju da primetimo, kao što smo to mogli da vidimo u više navrata ranije, da se pripremaju sankcije koje bi stvorile rizik za našu ekonomiju. On je rekao da Rusija ne želi da se izoluje od sveta, ali da je potrebno biti spreman za najgori mogući scenarijo. Ako želiš mir, spremaj se za rat, rekao je Lavrov. Podsjetimo, visoki predstavnik Europskog saveza za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell nakon posete Moskvi izjavio je kako se Europska unija i Rusija nalaze na istorijskoj prekretnici po pitanju međusobnih odnosa. Izbor koji učinimo će odrediti međunarodnu dinamiku snaga u ovom veku. Da li će se Europski savez kretati ka kooperativnijem ili polarizovanijem modelu u odnosima sa Rusijom, da li će se zasnivati na otvorenim ili zatvorenim društvima, rekao je Borrell prilikom podnošenja izveštaja Europskom parlamentu u vezi sa njegovom posetom Rusiji 4. do 6. februara.